Alright mga kasin, iti nga din irugi nga ibasa ken ikan biag dati napadayawan na surat nga may patangatan, may drama itang malem. Ti pakasaritaan ti parigot iti biag ni Pagayam nga nagpailinged itinagan arayan. Dear Kasin. Sagbay man ngayon nakisalaysay ti pakasaritaan ti parikot ko iti biyag nga kayat ko nga iburay iti dati nga programa. Kablawak man kasinyong dagiti padak nga agbibuya iti dati nga programa. Nang runa kada kayo nga agserserbi di tanemar si studio, akanayon nga mangliwliwa kada kami nang runa kanyak may isa nga OFW. Ilinged naklatan itinagan arayan. Adanak iti asawa ken may nga anak. Ngem nagtaklinak iti programam kasinyong ta iti kalabes nakiwinnaswasakon ken ni Vanessa nga asawa. No apay ken kasano ti panagwinnaswasmi nga agasawa dayta mantin nakinuten abinsa-binsaen. Ket kastiman arugyak ti amin. Kasti ko nagitay bakit? Adalas ken nga pagsaritaan tayo. Anya ka di DJ tatang? Anya ka di DJ? Lakay. Api nga nagseryoso ti Rupam. Vanessa, bakit? Dumakdak kailan ti anak ta. Vanessa. Tang. Iti mabita pa namin. Agbasa kanton iti high school. Di lamamin agkolehyo kanton. Sa dino ayat ipagturungan dati ibagbagam. Ryan. Anya nga ta bakit? No, padasik ti makiginasang gasat iti abroad. Anya? Saan mo't nga? Saan mo dumagdakkel ti sweldo iti trabaho? Ngayon dumagdakkel mo ti magastos. Angin, saan ka di nga narigat ti trabaho ti abroad? Aglalukit, saan mo pinapadasan? Isungurod nga nakpadasan bakit? Ag-abroad ka kunam, daddy? Ay, tatang? Uwan anak ko. Panpanunutik namin. Ti masakbayam. Nang runaking ka. Aglalo, agbasa kanto ni ti high school. Kanamok nga kayat mo ti makaturpos iti panagadal mo. Tadayta mo ti arapaap miking ka. Angin, Ryan. Bakit? Awan ka din ti sabali nga pamuspusan, nga manayunan ti matmat gadam, nga saan kang umadayo kada kami nga gina. Awan nga rod ti amok sabali, nga pamuspusan, bakit? Dahit wilaeng panagabrod ti amok nga alisto nga. Alisto nga paglungawan ti biyag tayo. Ngin, sa dino nga rod ti papanam. Wenta, tatang, sa dinunong ko ti papanam, ken mabayag ka kadi? Sa anak mo't kidi ngagbayag. Total, adamatin ti cellphone nga, mabalintay pagsaritaan itinal daw. Samo ka di kayat nga, adan tubukod mo nga cellphone? Rhea? Talaga, tatang? Igatangan nakto iti bukod ko nga cellphone? Wen. Sa anak to nga mag-usar kada kayo kininanang? Katwa na, bukod mo itong karudan. Ang mo sa anak nga gabrod, saan da ka may gatangan?
tamanumot lang ti matmat gadak iti trabaho. Ngem, lakay, amang ano, anya, amang ano di mo kabailan ti trabaho di abroad. Kabailan pa iti daduma. Anyan to lagi ti kanya kon. Nagadun ti klase at trabaho na patpadasak bakit? Angem kas ti kunak. Awan ti makita ng panagasenso ti biyag tayo. No adakla dito Pilipinas. Awan ti maited ko nga naranya ka masagbayan kada kayo nga gina. Angem, sana bale. Makuurnong talakid di bakit? Ure ag forgudak tumitlaeng. Padasik laeng tigasat ko dya bro. Tabaring maikang kay tinaranya ga masakbayan. Siga ko man ti makamoy ti anak ta, bakit? Lakay. Nakaikadeng akon. Sabi ko mata, maawatan na. Ngamin, siyak man ti makarik na iti, rigat ti panagbiag tayo ta. Siyak man ti mangmanggad. Anyang nga tanutulungan ka. Vanessa, bakit? Pinadas mo mo't idin. Napan kamot nanggad, angam. Kas kanyak, saan kamot ka nakaadal? Gagangay tumutlaing ti master ka mga trabaho. Manuntumutla iti mainayon iti matmat gadak. Gabuta, aggastos ka lang tamot ikag trabaho. Kaya nasken nga, adda ka nga mang taripato ti anak ta. Balasitang ti anak tan, agbalasang ton. At adda nga kasapulan na ka nga mang tarabay ken kuana, bakit? Babaeng mat nga ron ti anak ta. Tilapan panunutik namin. Nung amin, agin na dayuta. Oh. Di mo laan mo ti dumdumting nga. Nga niya. Nga sulisog. No siyak bakit? Awan ti pagdanagam kanyak. Napaniknikak mo't kengkat. Kinapudnot panagayat ko kengkasan ka di. Awan mo't pa'y nakaidamdamagak. Awan mo't pa'y nangig mo nga nakaililingkak ko may ti babae. No? Sa anak mo't pa'y pulos nga. Nagbabae. Ryan. Oh. No ti pampanunutem kati naglabas. Ngay di saan ta pinagasawa? Ngagaputa saan ta nga? Adati saan ta nga nagkinaawatan ni di. Ket naminsan nga nailawaan ka. Ryan. Saan mo nga pakadanagan? Ang mga no. Oh. Saan ka di ka nagkarika kanya gitin? Nga saan ton nga maulit? Ti pa nakailawan mo. Nga iti na minsan kat nailawan ka. Angim nagsublimanin ti talek ko keng ka, Vanessa. Iso nga natalgid tiriknak na umadayo. Tapan panunutek launay. Ti masakbayan ti pamilyata. Basta agkari kalakit di. Nga bayat iti kaadag iti abroad. Agtalinaid ko mati kinapudnot panagayad mo kanyak kat saan mo nga ramidin da iti naramid mo idi. Sagbay ta nga nagasawa. Mano ka di nga tawin nga
nga awan ka, lakay. O, 2 taon laeng. Kaaduan mo't kat 2 taon, mabalilak to nga agbakasyon. Agad no nakurang to pa iti urnong ta, agsubliak to manen. Para iti sabali manen nga 2 taon. Nagbayag mo to. Ti panunutan bakit? Ti masakbayan, ti pamilya ta. Nangruna ti anak ta. Sigurado ak laki di nga marigatan tanton. Inton addan iti kolehiyo ti anak ta. Ang mga no di tanto kabailan nga pagbasain ni Suna. Kadyak kayat ang mapasamak day ta. Dyak kayat nga mapadasan to ti anak ta. Tirigat nga napadasan ta idi. Nga po iti kinarigat ti pamilya nga nagapunta kat saan ta nga nakaadal. Sa bagay. Ang mailiwag to na unay king kalakay. Amamot nga ipatpatig ka unay-unay. Mailiwag tumat king ka. Kada kayo, kani Rhea. Ngem anusan ta? Anusan ta bakit? Ta para mo't iti masakbayan ta. Masakbayan tayo. Dito iadayok kada kayo. Di panunutam. Adun ti limong aw ti biyag na. Gaputa nagabrod ti maysa kadakwada. Adun dagiti, napagbasad na dagiti anak da. Gapu iti panagabrod da. Ket kastamot ti kahit ko nga mapasamak. Iti pamilya ta bakit? Sana bale. Kanayin kanto nga tawagan. Kanayin kayo nga tawagan kini Rhea. Sa bali laing mo to. Adda ka nga mismo dito ilakay. Wen, amok na ita. Magtinulong ta bakit? Agtinulong ta para kini Rhea. Narakop na. Sige. Si Papa Lubos akin ka ni ti panagabrod mo lakay. Kanayon mo nga laglagipin nga. Ada ang la dito yung agur-uray. Ada kami lakin Rhea dito yung agur-uray. Lakay. Amok na ita bakit? Katad. Agan ano sakmet. Iti panagtrabaho kita abroad. Kalpasan ti 2 taon. Agawid ak to nga agawid. May ka man dito. Ang unay. Jack pa'y nakapanaw. Mail-iliw ka kanya kon. Talaga, mailiw aking ka lang. Iso nga, gundawaya kita. Tamabayag to nga panawin nga saan ka nga maarakop itinairot. Kinsaan ka, nabayag to nga panawin nga saan ka nga maagkan. Unay ka matan bakit? Paunay matan nga ranggas mo. Katun mabayag to nga panawin nga di maaramid king kada ito'y. Kapag saan nakakagatin na? Manggigigilak nga rod king ka. Malaalala, sige. Ipalubos ko nga aramidim ti amin. Aramidim amin. Taka ustuti ko na. Mabayag to nga panawin. Saan ta nga makapagpapas iti ragsak? Bakit? Pudiyos ko. Talagang literal nga aramidin naman ti amin. Agure ka bakit? Napay. Kaslamot lang. Kaslamot lang aramidin ti amin. Tapno jakon ituloy ti mapanagabrod. Agim. Ano santa? Agin nanos ta bakit? Wen. Kailiw kunto deto. Kailiw kunto ti panagpapas na iti ragsak. Agim. Ano santa para iti masakbayan ti pamilyata?
Hintuloy na. Hintuloy na. Diyos ko, ay. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Alwada ma, bakit bakaglam ma? Basta unay mo ti panang kunot mo. Ah, ah. Oh. Siya pamat, bakit? Sige lang ka eh. Alagdata ka. Tasyak mo timang romansaking ka. Hangim saan ko unay? Ha? Amang ano sapul-sapulim to bakit? Sige. Rabawang kalatan. Tapno makapagpapastaitan. Urita, dapat sumagmamano nga aldaw ko dito eh. Kat gundawayan tanton. Uri rin nabiin ton bakit nga papasta iti ragsak. Sakbay nga, tumayabak nga mamadyabrot. Sige lang. Ipatpatig ka unay-unay, Vanessa. Ipatpatig kamit unay-unay. Ryan. Ay, Vanessa, Ryan, Vanessa, Ryan, Vanessa, Ryan. Hanya ti kunayo, nanang. Ulitin nyo man din bagayo, nanang. Ni Vanessa nga asawa anak ka. At lalaki na. Hanya. Pudno ka diti pagbagayo, nanang. Ay, saka mismo tinakakita darak. Ay, di papan ko ijay ile. Nakitak nga adda kadwa na nga lalaki nga nakalalailo da. Nga naging nagigda pa sakbay nga naglugan da iti tricycle. Anya, sinurot yung kumaananang. Tapno inamuyo ko man sa dino tinapananda. Ay, nandiyak akong sinurot ta anak ko ngem nalawag tinakita. Ni Vanessa dayjay. Ni Vanessa nga asawam. At lalaki na nga. Kaslaw ubigmat ng isuna. Hanya. Anya da ito nga naramin mo, Vanessa. Baka wala na lakay. Sa nakaawagan iti lakay. Baka wala na kumano na ilaw, anak. Gabo iti nalaos nga iliw ko kika. Anya. Tikit di ibagam. Talaga nga narukup ka. Di ka na nakaurayin. Dandaniyak mo't agawi din among dayta. Amom ka di nga apaman nga naamuak tinaramid mo. Dandanin na pukaw ti limbong ti panunot ko.
Nadyak pa'y naiul-ulon ti panagtrabaho. Saan ko nga mapagsusurot ti aramid ko. Ang iminan adusak. Nadyak kahit nga madadailak kadagiti employer ko. Ngam rin nabiyak ngagsangsangit. Rinabiik nga salsaludsudin. No aping nga naaramid mo ti kastoy kanyak, Vanessa. Pangawanin siya. Ryan, lakay. Saan nakawagan iti lakay? Nakalipat ak. Kat pakawanin na. Ngayong nagbabawi akong ti amin. Sa kalagbabawin, inita naamuamon nga naduktalan ti taakis nga aramid mo. Siguro no saan nga naduktalan ni nanang. Saan mo pa'y nga isardeng netang aramid mo? Amo ti Diyos. Amo ti Diyos no kasano kapatig ti pamilya kanyag. Isungarod nga agbababawi ak. Pakawanin ako nga. Ipagpagapom ko may di anak ta. Ryan. Nay, imbag na nasabat ka dito'y barawk. Oh, tatang. Ay, naragsakak mait. Tay tilikodan tinaramid ti anak ko king ka. Awagan naklata iti tatang. Uwan tatang. Amok nga saan nga. Ay, anya ka diti bagayo tatang. Amok nga nasakit king ka, tinaramid ni Vanessa nga anak ko. Ngim kaya't ko nga ibagaking ka. Saan mi akanunungan tinaramid na. Nga bayat iti kaadam iti abroad. Kahit nakirelasyon iti sabali a lalaki. Siya kon ti agkidkid daw ti pamakawan para iti anak ko barak. Ket numan saan mon nga maklon pa iti anak ko. Ala, saan da ka mababalaw? Ta saan nga basta-basta tinaramid ni Vanessa Kingka? Napakawan kon ti anak yo, tatang. Ha? Ngimjak pa mo no. Kabailak pa nga klunin ni Suna. Ay na, kanayon mi nga bagbagaan. Kat sipod idi simbang pa balay. Gabot na pinagtalaw mo garang. Awan ti aldaw nga saan mi nga binagbagaan ti anak mi. Da kami kininanang mau. Ay, akit no bilang laang ta aklunem pa iti anak mi. No bilang laang ta awatim pa kat ornosin yo ti pamilyayo. Di minto ipalubusan nga aramidin ng tumanan tinaramid na. Diyak pa mo tatang. Diyak pa nakaikid din. Talaga nasakit anak tinaramid ti anak yo. Di da ka mababalaw barap. Maawatan ka. Ta lalaki akmat. Nupay jak mo tirik na tikasta nga maliputan. Panunutek pa'y laeng, kat talaga nga nasakitan. Agyaman tatang. Malaba raw. Manyaman ti pangedeng mo, maawatan da ka, kat respetare me, day nga desisyon mo. Agyaman tatang. Inak pengaro tatang. Alaba raw. Naragsakak. Tawan iti sakit tinakim mo kada kami. Uray no kasjay tinaramid ti anak mi Kingka.
Ito na nun pa nagsublimid dya abroad, tatang. Talo alawas ko pa dito eh. So nga, mabayag pa anak ko. Ngamin, mailiw akong kininanang, tatang. Ha? Amumuti na ramid ni nanang mo, anak ko. Amo ka saanan nga nag-anus pa'y tinakim mo. Tamaawata mo ti mapaspasamak. Uwin, tatang. Madingag pa iso dyan naramid ni nanang. Abayat iti kaadami dya abroad. Naglalaki suna. Saan mo itong araramidin dahi anak ko? Into no, nataingan kan. Into na dantumot pamilya mo. Uwin, tatang. Ngam, tatang. Kanahin ko mat nga makita ti. Panagkidkid daw ni nanang ti pamakawan ken ka. Oray siyak. E di lang na minsan nagsangsangit manan kat pakawanek ka no. Makitak mat nga. Marigrigatan ni nanang. Ket kayat nalawunin ti agsubli dito'y balay, tatang. Kaya't mo ka di agsubli ni nanang mo dito eh. Uwin, tatang. Kekit ko nga sinubyanan kayo kini nanang. Ket sabi ko mata saan nanton nga ulitin tinaramid na. Amom ngamin, Rhea, balasang ko. Nasakit anak unay tinaramid ni nanang mo. Uwin na, tatang, amok tayta. Angem, panunutak ba't nga agpaiso? Narigat no. Iti da itang kinaubing mo pa eh. Narigat iti. Madan iti narakrak ka pamilya. Nulakit dita maikarin ni nanang mo. Nga saan nanton nga ulitin tinaramid na. Baring may kakpay ti. Sa maudi agundaway na anak. Talaga, tatang? Uwi na ko. Ipagpagapukin ka. Ipagpagapukin ka, Rhea, anak. Pakawanik. Kanak aklonek manin ni nanang mo. Ay ket nasayaat mo't anak ko. No ikam ti maudi agundaway ni Vanessa nga asawam. Oh, nanang. Nakitak mo tinapasnak nga panagbababawi na. Ken panagkidkid daw na ti pamakawan kada kayo nga agama. Ken oray siyak nga katugangan na. Kurang nalaengen ket agparintumeng iti sangwanak. Tapno laeng tulungak nga alukuyin ti riknam nga urnusin nyo ti pamilya ayo barok. Yung pagpagapuklain ka ni Rhea nga apu ko yun, nanang. Nasayaat no kasta baraw. Amangan no. Amangan no. Amangan no isuti kang runaan ngagsagaba. Amangan no mailawan ti. Mailawan ni Rhea. Amangan no sa bali ti pagturungan ti biyag na no. No marakrak ti pamilyami. Ala. Ibagam to nga rudan. Kaya ni Vanessa ta agsublin ditoy. Ta. Urnusin yun anak ko. Itataan da pa'y sumagmamanong nga aldaw. Nga kaadam dito'y Pilipinas. Ala kat maragsakan para kada kayo. Kat sapay ko ma.
Katong palenton ni Vanessa ti Karina nga saan nanton nga aramidan. Ti inaramid na kin ka. Sapay ko mananang. Sapay ko ma. Agyaman naklaunay king ka, Ryan. Agyaman nagtanapakawan ako. Kanagyaman nagtainawat takban. Yung pagpagapuklahin ka ni Rhea. Tadyak kaya't nga maadaan ni Suna iti narakrak ka pamilya. Umin, agyaman naglaunay. Saan kunton nga ulitin dinaramid ko, Ryan? Ikariking ka. Ikariking ka. Saan kanton nga liputan? Sabi ko matamatungpal mo dito nga Karim. Nanguro na iti panagsublik di abroad. Sabi ko tadikan to nagaramid pa eh. Saanin? Saan ko masayangin dito nga inted mo nga gundaway kanyak? Saan ko nga dadaelan tinted mo nga gundaway kanyak? Ryan! Hello anak. Kumusta ti panagadal mo? Okay lang, tatang. Ilalayng mo agad high school kan. Wen, tatang. Naragsaka ka na ko. So magmamanong ang tawin laeng. Agkolehiyo kan. Adda ka diti napili mo nga kursom. Agpantanunutak pa lang, tatang. Dapay dua atawin nga panaguray ko. Nasayat no kasta. Sabi ko anyaman iti kayat mo nga laen. Ipasnik mo to ti panagadal mo, anak ko. Wen, tatang. Saan ko siguro mauray ni nanang mo? Saan ko kami na matawagan? Taan attended din cellphone na. Saan nga naka-online dati messenger na. Baliwag to lahat nga tawagan ni Sunan. Wen, tatang. Masansan ka di nga. Rumrumores mo na ni Tabalay? Siguro mamitlot makalawas, tatang. Papanan na. Balag grocery? Naduduma, tatang. Mapanag-grocery. Mapanag-tsinda. Mapanagpa-parlor. Malalala. Awan ka diti badbadlaw mo kin nanang mo. DJ lang panagruwar-war na, tatang. Ken, nadaduma. Ada ka sa salita na ti cellphone. Ang no makita na. Umadayumat no kwan. Ti amo kagat sikat ti kasarsalita na. Ha? Masansan ka di nga da ka sa salita na cellphone? Diyak mo, tatang. Adaak mo't iti pagadalan. Ken saan ko mo't amang ignukwan no adda iti siledyo. Mala sige. Alagat sipsiputan mo lata ni nanang mo anak ko. Amumat, tinarabid na idin. Wen, tatang. Ngayon awamot pa iti pakidamdamagan ni nanang. Awamot ti makitkitak na lalaki nga katkadwa na. Di nakakadi nga isurot no mapan makitsenda. Saan matatang? Ngamin, awan tagbantay diti balay. Malala. Sige, anak ko. Nasayat no kasta. Nga awan mo, timadbadlaw mo nga, raramidin ni nanang mo. Tanudad duma,
Jakla tamot may kat iti panunot ko nga agatapak. Nagro na tayo bagam nga kanayon nga rumwar. At dakataw tawag na nga iyadayo na ti nga iyadayo na king kan, takasarsarita na ti cellphone. Un tatang. Mala. Basta agadal ka nga na sayat anak ko, kahit ne, into no may abulan, agawid akon, agbakasyonak pa nun. Dakon! Ay, tatang! Oh, Ryan, lakay. Oh, Wow! Adot pasarabong kanyak, tatang. ay kito na mabalin ayang awan. Ay, thank you, tatang. Madamdamag, lukat tayo ti data maletak. Kada kayo. Kumusta kayo? Nasaya kami, tatang. Um, Naragsak kami, syempre. Tanam-namain mi nga sumangpit ka itan. Namistak ka di mo laang. Ay, katwa na, tatang. Okay, sige nga rod, bakit? Namistak ba't lang? Katwan alakay. Apay ko mga saan, katwa atawan mo't nga. Adayo ka kada kami. Tamok no, didak mamisitahin. Lagi na nakpe nga rod. Tamadamdama, agkalang lang tayo nga mangan, kat mabisinak. Ay, wen, tatang. Mabalin ka din nga. Bayat nga din inanak ka. Lokatak te ti maleta mon. Excited la una yun, ti anak ta nga makakita ken ka, ken mangawat ka di kiti pasarabom, Mala, sige. Lokatan mga roden. Agi na naakpel lang rod. Yung naakpeles. Lakay. Tulungan kon ti anak ta nga manglukat na ti maleta. Sige, bagat. At may kanto sumarunod dyan, kwarto ta. Amumlatan. Uwen ka din lakay. Amok nga mamis mo. Amok nga mailiw ka unay. Kat api siga. Di ka di mailiw. Kat syempre alakay. Kasking ka, mailiwak mo. Okay. May kanto ka ro din. Uwen lakay. Amom tatang. Kanayan ko nga ibidbida di eskwela mi nga. Nga baro dagiti badok no kwa tunggal kanakitigatang ti badok. Ibidam ang sa mong ilas-las to anak ko. Pero mi nga ro ti ragsak ti anak ta tunggal makaawat iti regalom nga paggatang na iti kayat na nga gatangan. Ket ne kabaruman iti badbado mo nang isangpet ni tatang mo. Un nga rod nanang. Agkakapintas ti kiti baro nga badbadok. Tatang, thank you Awan tiyan yaman na. Oh, daw mo awag iti cellphone mo, Vanessa. Saan mo't ka nakaregister di? Iti phone book ko. Akit sung batam adam no mamam no asino dayta. Saanan? Diyak kahit asong bata no saan nga nakasave iti phone book ko. Apay mo. Amangan nun di kiti maglukluko laing data. Di pagmalaing. Sige. Mga tinga ro din. Kat ne, agkakaimas di kiti luto ni nanang mo. Rhea. Uwan tatang. Naimas tupay ti panangan ko tatang. Nangro na itata adda ka manen nga kalanglang mi kininanang. Wen nga rod lakay. Sa balilaeng no, kompleto tayo nga kakalanglang amangan. Kat sabi ko taag na nayon ton. Sana bale. Baring may salaingin nga kontrata for gudak ton. Talaga tatang? Maminsan langin nga agabrod ka? Uwen anak ko. Di na pinalpas ti kontrata na. Dua laingin nga tawon. Ay, yay! Makapagdatin natin itong agnanayon ng tatang. Uwen na anak ko. Ken kayat ko, nga bayat iti panagdakkel mo, panagbalasang mo, ket addaag dito Uray ta. Numakorno agton, ag negosyo kam tulatan kininanang mo dito Ay, yay! Sige tatang. Basta ilalayng mo igaid mo ti panagbasam. Uwan tatang.
Saan niya ti oras yan? Ibaga na nga mapanlag CR. Abe, itugot na pa iti cellphone na nga mapan mismo nga ta. Hindi tayo pala yung ibaga na nga mapan iti CR. Aging kayo ta, di pa nagsubli. Sa dino nga tati ayan na aya. Sa dino nga tati ayan ni Vanessa. Awan ba't dito eh? Banyo. Pukawak ko mga numakariin ni Rhea. Rob, tayo naman pa nagtawag mo nga ni Nefred. Di ka na makaurayin. Huwag ko lang ba't din ka urayin ditawag ko. Ha? Kasla ni Vanessa, DJ. Nagsasao dita, paraangan. Naman niya ti ubra na dyan. Wen, di ka na makukuray. Tawagan ka nga, tawagan. Wen, alalay lang kung tawag ko. Basta, saan ka na nagsalitaan ka dito? Wen, ito na di ka wait ko lang matig ka. Di ka lang makawawa. Ni Vanessa nga paiso. Agda kasarsarita na iti cellphone. Nakaslakap apa na. Wen, Rob, babayin. Hindi, abangan na matigloak. Wen, gadi. Wen, napitin ka. Ala, babayin. Gusto. Alam ka, baka namang hindatap na kayo ko. Ha? Agda paiso nga kasarsarita na iti cellphone. Nagsubli ako niti silidmi. Agit inayad ak. Tapno dinaam mo nga nangig ko nga nakasarsarita na. Diyos ko. Diyos ko. Saan ko mga pudno ti atap ko? Saan ko mga pudno ti atap ko nga adamanin aramidin ti bak di asawak kadakes. Sabi ko bata saan nga pudno ti atap ko? Nga ti lalaki na ti kasarsarita na itay iti telepono. Sabi ko nga. Aywan kayam lakay. Inaka-grocery ita. Sige. Total, awam met yung brak. Kuyugin kan. Ha? Saanin? Kabailak mo tiya grocery nga may maysak. Sige. Di mo ka di kayat nga isurot ti anak ta. Ha? Saan latan? Gundawayan na ti, kaadam dito eh. Agbanding kay nga agama. Imbes ka sumurot ka kanya, agbanding kay latan kini Rhea nga anak ta. Mabayag tumanin nga. Di na ka makadwa. Ore ta mabitak lang. Magatang ko lakit di dagiti nasken nga gatangag. Agawitak tumat lang. Sige. Mabalin ka di ka na yunam dati kwarta nga adda kanya. Ha? Amangan kami nagkurang. Ken adda kami ti kahit ko agatangin ko ma. Ken pambarak ko ma mapan patriman dati buok ko. Siyempre, itatasimangpit ka. Kaya't ko nga napintasak iti imatag mo. Lakay. Sige. Ikang kayo ito na malpas tayo mangan. Ipalagip mo ito kanyak, sakbay ka kang pumanaw. Okay, lakay. Nakatalawin ti anak, ti asawak. Ngam surutek. Imbag ta nakabuludak ti motor. Ag helmetak. Tapno dinak may lasin. Surutek ti asawak kat amwek. Amwek no papanan na. Amwek. No adda kasi narak na sa bali. Balang kantis ang babae.
Ibagalang grocery. Ang dagos nga nakisinarak iti lalaki. Dagiti ayop. Suruta kita. Nagkalugan da iti tricycle. Ang nakalalailo da. Diyos ko. Diyos ko. Patib ka rin niyo kumati pakinakam ko, Diyos ko. Ang mga nadadakas nga maaramid ko. Apaman nga maduktalak, tipod nung aramidin ti asawa. Uri lagkupit ti barokong ko. Hakim, teredek-teriknak. Teredek-teriknak. Kat awatik no anyaman, ti posible nga magtakwatak. Aniya, si Marek Damat, iti may nga motel, iti ayop, ti balangkantis a babae. Huri ka. Surutik ita. Uri ta dinak malasin ta naka-helmetak. Gandamok nga usaran dito nga bado. Saan na pinakit kita? Sa kadagiti barong nga bado nga. Sa kadagiti barong nga t-shirt nga. Ngayon sangpit ko. Takwatik. Irwar ko ti cellphone ko. Mga laki ti pamaneknek. Deta. Sumsumregdan iti mesa nga. Deta, mabadan. Ibidyo ida. Saan ko ipadlaw nga bidbidyo ak? Iso nga agpaiso. Ni Vanessa nga agpaiso. Sinalabay ti lalaki kit simregdan iti kwarto. Lumabasak man. Lumabasak. Sakbay da nga simreg. Naginagak dagiti ayop. Imbaglagit din ta na ibijok. Eksakto nga na ibijok ti panaginagak na iti ruangan iti motel. Ano ti aramitek? Jakbat kaya tagi skandalo. Agawid aklaangin. Agawid aklaangin tag panunutak ti aramitek. Diyos ko. Agawid aklaangin sakbay nga pinsan nga mapukaw ti limbong ti panunot ko kat baka aramid ak iti dakes. Mga no makapatayak iti tao. Agawid akon. Agawid akon. Oh. Apa nga taltalikodan na? Lakay? Kasto di kahit ko nga panagturog. Ha? Makaturog ako. Okay. Diyos ko. Patid ka rin iti pakinakim ko, Diyos ko. Ikandak itinan anay nga pigsa nga mang tirid-tiriknak. Tapno jak makaaramid iti dakes. Ure tas sumagmamano nga aldaw laengen. Hagsubli akong di abroad. Amangan no madangrak ti asawak. Iso nga pang-aasim, Diyos ko. Ikandak itinan anay nga pigsat. Pigsa nga agtipal. Anda ka di pagbagam? Lakay? Ha? Kwa. Into no bigat. Awagam to ti pamilyam. Ha? Apay?
Napanunot ko lang. Agpapaskenak. Nagsapa mo nga despedidam? Saan ka di nga? Iti maudi nga rabiim no kwa ti panagpadespedidam? Saan ako na makauray? Awagam ti pamilyam. Tao may da makidar ay no bigat. Umaydan to ti aldaw. Sa paik to ti mapan makitsenda agluto ak. Agluto ak iti may sagana nga makan. Nga pagsasanguan. Sige. Awagak to nga ida nga masapan no bigat. Ay, biglaan mo, baraw, ti panagpadespedidam, ket adan sapay makalawas, sagbay nga, agsubli ka man ng abroad. Uwin tatang. Amangan no jak to ngamin masangon ta. Adun ton di pa ka kumikumak. Kastaya, ay ket, bag-adan na iran-ranamat, nga awan ti ubrame ken ninanang mao. Ay, intugot min amin kamay, tay sumat ti bilin ni Vanessa nga anak me. Uwin tatang. Iso nga talaga ti bilin ko kinkwana. Nga umay kay amin makidaray. Tadanasken nga. Adabi nga minasken nga i-announce ko. Adanasken nga bagak kada kayo. Anya ka di dayjay. Madamdaman to laangan tatang. Mangantay pa lang. Madamdamak tong ibaga. Tinasisita nga ibagak kada kayo. Akit dagda kamin sabat lang, tinaiban yaw. Tenga rod pamilyayaw. Adamot ni nanang tatang. Ket, sa nga umay ti partido yaw. Sa balin doon, di pa nagpasken ko para kadakwada tatang. Tinasisita. Adda kayo nga pamilya ni Vanessa. Ala sige. Ala, mangan kaminto pa lang around. Uwan tatang. Ay, ada ka mo, gayam, abalayan. Daragsak at nasayaat mo ta makapagsasangot tay manan. Anya ayatinas kan nga i-announce mo anak ko. Madamdaman to laangin nanang. Nga, kastamat ti sungbat ti anak mo kanyak, abalayan. Madamdaman to kano nga ibaganan dati announcement na kasta ka di anak ko. Uwan nanang. Mangangkay pa lang. Ken tumulong kay basit nga mangsa nga ili. Kadagiti kapamilya ni Vanessa. Alawon anak ko. Ay nice to see you abalayan. Ay word abalayan. Manawang kay pa'y tatang, nanang. Tumulong ang isagana kadigiti makan. Ay word baraw. Ala nga rod anak ko. Madamdamak to nga ibagat nasisita nga ibagak kadakwada. Ibagak to kadakwada. No anyat pudungar aramidin ti balang kantis nga asawat. Palpasik la ida nga mangan. Paglipasik la ida nga mangan. Kitidjay kunton nga ibagak kadakwada. Tinasisita nga ibagak. Yan tangay nalpas ka nga nanganan. Mabalin ka di nga. I like the attention nyo. Ay wo baraw. Ay, kakadwa. Kakabagyan. Nakaw, may kay dita. Adda na sisita nga ibaga ka no. Ni Ryan. Agyaman tatang. Anya ayat, kayat mo nga ibaga kada kami, anak ka. Agyaman ti idadar ayo iti nga awis ko kada kayo. Ang runa kada kayo nga kabagyan ti asawak. Kayat ko lang nga ibaga kada kayo. Nang runa kada ti katugangat.
Agtingin ka ba kahit? Uy, nagdingdingin ka. Kasama tayo kininanang ko. Ano madlaw yung isulaing ti adda ita. Iti side ko, side me. Anya nga tati baga ni Manong? Tsaka mo. Ipakaamok kada kayo nga pamilya ti asawak. Nga isublikon kada kayo. Anya? Ay, di ka maawatan ba raw? Anya kada kayo magbaga ni Manong rat? Anya ti ibagbagam anak ko. Isublim ni Vanessa kadakwada. Wen, gusto din ang iganyo. Pasensya kayon. Ipatpatig ko nga katugangan, kakabagyan ti asawak. Ngimisublikon kada kayo, ti balang kantis nga asawak. Anya? Ay, apay madbaraw. Api ka tamat. Saka mo. Apay mad. Ryan baraw. Ada pa manek-nek ko dito yung cellphone ko. Ti dakes nga aramidan ti asawak. Anya, hello? Anya. Kas ipakita kada kayo ti aramid ti balang kantis kakapamilyayo. Iti daglaon ti cellphone ko ti video ti isusurot na iti lalaki na. Nakita ka mismo. Anya tayo tangay bagbagam, Ryan. Saan nga pigilan? Anya? Nakita kayo di kalman. Nakita kayo iti lalaki. Kat inayabak dagiti kabagyam tapno isubli ka kadakwadan. Anya? Saan ka nga makapaglibag? Ay, unay ka matayin, Vanessa, anak ko, nagarabit ka manay. Ay, naibabait mo ti pamilya tayo. Tatang, Ryan, Ryan pa nga asim, i-delete mo dahil nga video. Anya ka di nga video dahil Video? Video yung iti lalaki nga. Nagturong kay iti motel. Oh, kas makitam dita. Oh, i-play ko tapno amom, tapno namamati ka. Dita. Oh, saan ka di nga si kadayta? Kadayta ti lalakim. Oh, kitam. Nakalalailo kayo. Ryan, i-delete mo dahil pa nga asim. I-delete mo. Saan ko nga i-delete ito? Tapno da pamaniknik ko. Nasken nga makita ti pamilyam. Tapno amuda ken maawatan dak no apay nga isublikan kadakwada. Ay, unay ka mo't nga binayin, Vanessa. Di ka lang nagpampanunutan. Kunam nga agbalbaliw kan. Di makadagas tatang. Saanin nga agbalbaliw ti anak yo. Iso nga isublikon kada kayo. Ay, nabarok. Pasensyakan. Pasensyakan. Mangibabain nga talaga dahil yung anak may. Uray kasanot pa nagpakpakaasin ni Vanessa kasin yung uray kasanon ti pa nagkidkid daw na iti pamakawan ko. Nakaikid din ako. Amin pinsanan nga makiwin na suwasak ken kuhana. Naudi na gundaway tinted ko ken kuhana. Na ultimo ti anak min kat ginuranan ti inana kasin yung agan anos ka anak ko. Tatang. Adamot ni Lulam. Lasag paminsan. Ingkamot yan ni nanang mo. Taurin no anya tinarabid na kanyak. Urin no anya tinarabid na kanata. Inam to lata isuna. Uwin tatang. Ang imti kahit ko agyang ka dito eh. Agyang ka dito eh. Dadyak kaya't nga ma-influensyaan na katiinam. Uwin tatang. Kaya ko nga talaga dito eh. Ang imo kasano nga rod kat agabrod ka manin.
Ano usam langin anak ko. May isa kontrata laing ngayon. Ano usam langin anak. Para mo't iti masak bayam dati panagsublig di abroad. Amok nga. Amok nga marigatang kanto. Taawanak lang arod. Awan pa'y ti inam. Ngim amok nga nanakim ka anak ko. Amok nga nanakim ka. Ganda italaunay ti pagyamyamanakin ka. Nga itilikudan ti saan nga na urnos nga relasyon mi. Nga naganakin ka. Kat saan ka nga nagaramid iti madi. Saan ka nga nagrebelde. Dagtali na ti kinasaya at mga anak. Kinama nagtulnog mo. Tatang. Agan na anos ta anak ko. Kambailan ta na ito'y. Aramidik ti amin tapno maitid ko tinaran niya gamasakbayan king ka. Tatang. Nga uray no awanin ni nanang mo. Nga uray no sisyak lang ang anak ko. Ikarigatak maraking ka. Tatang. Ganiti agdama kasinyong adaak manen dito abroad. Sa alat nga nagsarday ti asawak. Weno ni Vanessa. Nga nagkidkid daw ti pamakawan ko. Nga nagpakpakaasi nga sublianak. Nga ikakpay iti sabali manen. Nga maudi agundaway na. Kasti ko nakaikid nga kon kasinyong kat impamaysakon ti panagtrabaho dito abroad. Kastamoten ti panangisakad ko, ti panagbiag mi nga agama. Kasinyong adu dagiti mangibagbaga nga narigat kano iti awan ti katakaw nay na iti biag. Aglalo ket ni pinto no may atawan agfurgudak ton. Adamat dagiti mangibaga agasawa akto kano manen. Angim. Diyak mo. Saan pa nga natal na ti panunot ko kadagita nga bambanag. Kasla agamakak muten nga agayat. Agamakak muten nga sumrek manen iti sabali nga relasyon. Ya ori na ibagbagati anak ko nga. Tatang, ori ta nagasawa mo ti sabali ni nanang. No kas pagarigan ta agasawa ka manen. Okay la kanyak no kwan. Ha? So agpaiso nga nagasawa ni nanang mo. Tatang, tadi mo mat kayatan. Kat, simuro ton ang kadidyo lalaki na. Awan pa iti panunot ko ti kas nga banag anak ko. Wanangim tatang, amang ano di ka agasawa. Agsublikan to man dito abroaden. Ha? Kaya kung agasawa ka, tapno no ada kaduak nga mangigawid king ka. Tapno no da katako nay mo iti biyag. Amang ano, kas ka dagiti daduma dita nga. Nakabaybayag na iti abroad. Mabalinak matlat agfurgod dita anak ko, uri no awan ti asawak. Kunamla da ita atatang, angem no awan tot ububram dituyen. Amangan no nagsublikan to man dita abroaden. Ape nga min nga una anak ko. Basta tatang, no kahit mo tagasawa manen, okay lakad niya. Malala sige, no adan to angem kasti ko na. Diyak pailapan panunutin dito nga banag. Kasinyong no da kayo man ti pagsaludsudak. Pudno ka di nga makatulong
kada kami nga agama numang pasang bayak iti baro nga ayat wenno baro nga kameng ti pamilyami. Yan tangay ket okay kanumot ken ni Rhea nga agasawak manen ang imdi pan panunutek. Kasano nga rod no mapasamak tumanen kanyak tinapasamak iti naglabas. Kasano no makapatangak iti babae akas kini Vanessa. Baka jak to kabailanin ka asinyong nga terreden tiriknag. Kurang nalaidin ken bumtak ti ulok. Mapukawan na maming pinsan ti limbong ti panunot ko. Gapo iti pananglipot day di asawa. Jak amuno ka ba elak no mapasamak tumanen. Bala ka dandakman kasin yung patib ka rin yung man ti ikandakman iti nagiti words of encouragement ako nada. Tapno no natalgid tiriknak no kas pagarigan tagasawak manen. Pudno ti ko nati anak ko kasin yung baka agsubliak tumanin dito abroad. Naku nagday tagaputa iti agdama. Saan pa nga isudakkel ti urnong ko. Amang ano saan ko amatungpal ti karik kini Rhea nga agforgud akon dita Pilipinas. Nagrigat. Kasi yung dahil ti pakabuklan ti pakasaritaak nga uray siyak jak amuno anya nga talagat problema. Bala ka dandakman tulungan dakman pangaasiyo ket sapi kumada na ibati na nga adal dati nga surat ko ket agyamanak ken kakasin ti anos ken laing mo nga nangidrama ti pakasaritaak nga jak to pulos malipatan. More power to your program and God bless everyone. Tuyag yaman na pagayam mo, Ryan.